Assalamu alaikum, урматтуу Салам Медиа YouTube каналынын катталуучулары. Арадан бир жума өтүп биз кайрадан эле сиздер менен Баткен шаарынын мал базарынан кезигишип турабыз. Албетте бүгүн да сиздерге Баткен шаарынын мал базарындагы бааларды ар дайымкыдай билип беремин. Сөзсүз түрдө сиздер да өз активдүүлүгүңүздөрдү көргөзүп, биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен мен Тайырбек Исманалиев болмокчумун. Assalamu alaikum. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 13. 13. Qancha so'rab otasың? 15. 15. So'liq. Qo'chqor ekan, ha? Qo'chqor ekan. 13 mingga kiribdir. O'zi 15 ming so'rab otadi. Okay. Assalomu alaykum. Qo'zi qancha bo'ldi aka? Qo'zi 5-7 oldu. 5-7. Qancha so'rab otasiz? Çoğa ver de tura odamızı. Vermegenine verdi. O'zingiz qancha so'rab otasiz deysiz? Geçen de pahalı deydi olarak Kaldır ya. 5-7 olsa ben televizyonda çıkarsın. o qancha so'mdan bol otadi bular? Assalomu alaykum. 7,5. 7,5. Kaç pozlar. Turg'och qo'zilar, ha? O'shanchaqa so'radimi-chi? Okuma veriyor. O'zingizlar qancha so'rab otasizlar? Biz 9 dedik. 9. Bular dağı. Bunlar koyulur. Bular qimmatmi? Bunlar 11'den oldu. 11'den. Bugün bazardan mal köp. Aldı çoğaldı. Ko'p o'xshaydi bu yoqda. Assalomu alaykum. Qancha bo'lib o'tadi aka qo'ylar? Qo'ylar tortib qo'yaylik. Betten koşalım da. Qancha so'm so'rashdi? Janglar kiribdir. Salam ediyor. O, salam edi. Janglar kiribdir. Biroq o'zingiz yemangiz yo'q. Qancha so'm bo'ldi bular? Bunlar 9,5'dan da otam. 9,5 deb so'rab otasiz o'zingiz. Bozor boqildimi? Yok, şuna So'raylikmi? Bular qo'zi, ha? İki kozu, iki toktur. Urg'ochi u? Ova, Qancha so'mdan deding? 9,5. 9,5dan so'rab otadi. Kuyruklar kısa, kuyruktan da çıkıyor. Kuyruklarını beğen. Kuyruklu yaxshi qo'ylar. Bu sen tartıp koyarsan kozlarda tartıp koyuyorken. Bo'ldi aka. Assalomu 5 alaykum. mingdan 7 mingga şeyinde otattı. 5 mingdan 7 minggacha. Qo'zilar, ha bular? Kozlar vardı. Kami vardı. Ağlar zakıp veririz. 5 mingdan 7 minggacha kami bor. Bo'ldi. 500 tuş veririz. Bu ne? Martdagi qo'ylar, qo'zilarmi? Bıltırlı kozlar. Bunlar keşik kozlar yan var. 4500 lira. 4500 dan. Bunu 6400 lira sattım. Aha. Koç koru. Bu bardığı qo'chqormi? Jo kağar var karşı. Münasırlık. Bir ele qo'chqor ha buni. Sattım bunu. 6400 gibi. Ha, 6400 ga sotildi o'sha mana. Chetdagisi. Qolgan urg'ochi sotiladi. 6000'den de otar. Bopton oldu. Puchmalar sotilibdi. Satılıp gitti. 11800 dan o 5 öy. 1 2 3 4 5. 5 öy satıldı. 11800. Bu qo'ylar sizniki aka? Qancha so'mdan bo'ladi? 16'dan suraşlap aldım. 16'dan aldın, ha? Bakın 16'dan. 3 kilo yok herhalde.
Ravattan bana üstüne. Assalomu alaykum. Qancha so'm bo'lib o'tadi aka? Qanchadan so'rashdi? 90 ga berbedingiz. O'zingiz qancha so'rab o'tasiz? 100 mi? 120. 120? Qaysi kanaldan ko'ram? Salom Media. Bu balası erkek mi? Aha, ovoz ekan. Qanchanchi balasi? 3-chi? 3-chi balasi ekan. 90 ga kirdi. 90 so'rashdi. Kishine so'zdan janilsa bo'lmaydi. Balası da bir yaş bo'lib qolgan o'xshaydi. 5 oylik. Oyuncu. Yaxshi boqibsiz unda. Okey. Balasını ko'ringizlar. Ne bileyim ben ne bileyim. Qancha so'm bo'ldi aka? 46 deydi. 46 deydi. Berbedingiz? Yo'q. Qancha so'rab o'tasiz o'zingiz? 55 de otur. 55. Bu qanchanchi bolasi? Birinchi bolasi. Yosh ekan ha. Bolasi ne? Erkek urg'as. Urg'asmi? Onda yaxshi ekan. Okey. 46 so'rash o'tadi. O'zi akamiz 55 so'radi. Assalomu alaykum. Qancha so'rash o'tadi aka? 75 oldu. 75 qildi. Qanchanchi bolasi? 5-inchisi. 5-inchisi. Qarodasi yo'q. Mana jilderi. Balası erkek. Nopas. Okay. Assalomu alaykum. Shularga mumkin tartib ketmasam bo'lmaydi. Qandaysiz? Qancha so'mga so'rash o'tadi? Qancha so'mga so'rash o'tadi? 60 lira. 60 so'rashdi. O'zingiz qancha so'radingiz? 65 lira. 65 ha. Qanchanchi bolasi bu? 3-chi. Balasi urg'ach. Kelinlari yaxshi sog'lom, udobniy, cho'ng. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu bola bu yerda qancha so'mga so'rashdi aka? 58 ga berdik. 58 ga berbedingiz. Qanchanchi bolasi? 2. Ikkinchi bolasimi? Bolasi urg'achi. Malda ko'ringizlar. Kelinderi cho'ng. O'zingiz qancha so'radingiz? Men 60 da otam. 60 da o'tasiz. Bu 58 ga so'rashdi. O'ta yaxshi. Nega? Assalomu alaykum. Qancha so'm bo'ldi aka bu? 46. Ketdi. Sotildi. Bolasi bilan. Bolasi bilan 46 ga ketdi. Qanchanchi bolasida? Birinci olası. Birinchi bolasi, ha? Sütten çıkan abi. Sütdan chiqib tur uni. 46 mingga sotildi. Assalomu alaykum. Torpoq qancha bo'ldi aka? 18 mingga so'rashdi. O'zingiz qancha so'rab o'tasiz? 25. Mopas? Urg'achi. On segizga so'rashdi. O'z akamiz 25 so'rab o'tadi. Assalomu alaykum. Torpoqlar qancha bo'lib o'tadi? Hazır geldik. Hozir keldingizlarmi? Boqilishalik. Özünüzler kelgan yerden so'ragan. O'zingizlar qanday boqilib keldingizlar uydan? Bizim baba sava ya Xudoy jalga qolar. Bu yoqdagi endi keldi. Ha. Hech kim so'ragan yo'q. Hech kim so'rayli ekan. Assalomu alaykum. Torpoqlar qancha so'm bo'ldi? 46 oldu. 246.
Ошондо 23-төн 23'te. туру деп калат. Baba itti. Kaç atın dedi? Өзүңүз канча сурадыңыз? 55. 55 сурадыңыз экөөгө, а? Окей. Булар жаш болгонбу? Yaştan ötse değil mi? Жашыдан өттүбү? Эркек ургач. Экөө тең. Экөө тең ургач. Окей. Ассаламу алейкум. Сиздики канча болду? 15'ten oldu ekor. 15-тен экөө, а? Бул 1 жаш болду эле окшойт. 6 aylık. 6 айлык. Эркек ургачы? Kırgaç. 15-тен берип едиңиз. Канча сом сурадыңыз өзүңүз? Biz 20'dan sıradayız. 20-дан, а? Мынакей. Ушундай достор. Бул жакта сода болуп атат. Торпок 30 миң ками бар деп турат. Бул жакта 25 миңге сурашып атат. Ургач торпок экен. 500 сом olasın mı? О, мынакей достор. Бүгүн базарга чыкпаган жандык калбаган окшойт. Эшектер, жылкылар, уйлар, балалуу, баласы жок, койлор, эчкилер бүт бардыгынан бар экен. Бирок эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизге жылкылардын бааларын айтышпайт, тартканга дагы уруксат беришпейт. Эшектерди го такыр эле айтышпайт экен. Эшектер мына кодиктери менен экен. Кодик деп коебу, эмне деп коет? Мен ошентип уккам. Assalamu алейкум. Эчкилер канча болуп атат? 4,5'dan sattı. 4,5-дан сатып атасыз. 4,5-дан. 4,5. Булар кандай эмеби? Echki, taka koyulgan çok kısır. Siz özüңүз ошо 4,5-дан сурап атасыз, а? Sattık deyim. Уже сатылдыбы булар бардыгы? Bir satılgan çok, satıldı da şundan. Тандап болмой. Мынакей эчкилер, улактар аралаш. 3,5 миң сомдон 5 миң сомго чейинкилери бар экен. Biz mal pazarda Чоң кичинелиgiге карап, ошо 3,5 миңден 5 миң сомго чейин сатылып атат. Мына ушундай достор, Баткен шаарында ушул сыяктуу баалар болуп жатат. Албетте өзүңүздө кандайдыр бир ой пикирлер же болбосо сунуштар, жөн гана бир өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо дагы сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыздар. Биз үчүн албетте орду толгус бир маанилүү. Ошондуктан сиздер дагы активдүү болуңуздар. Жана бул видеого лайк басып, достор менен бөлүшүп коюуну дагы унутпайбыз. Сиздер менен мен ар дайымкыдай Тайырбек Исманалиев болдум. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.